Gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae amewasuta vikali wanasiasa wanaomlaumu kwa maendeleo na kusema ya kwamba kabla ya kung'atuka mamlakani atahakikisha miradi yote imeanzishwa ikiwemo kiwanda cha sukari katika eneo bunge la Mugirango Kusini na kufungua hospitali ambayo itakuwa inashughulikia masuala ya kina mama na watoto. Karuna chitega iga wanasiasa bande na baigure bago betano na gaiga bago teba na uwo nganto banana factory te iyo ne binte binge onko bateba bantu ba mintonge imporocho lero tweguire factory inamo malubo sikunga tatigango chikoirere 1 or 2 months ige factory ne cha kolegas ne chi factory chinde ne bintu binde ningigole binte binge ndara kolegas ya neno che seko era ngigole bintu ribaga teba ngamporocho mobiro le ngambiro including the mother child including nyagitaria ito nyagitaria isire ko era almost 100%. Esaba na bana bago chikoruari kwa 400 beds ebitanda 400 chitieta chiro chiabangina na bana chitieta inye nebinte binge ninche ngole nyagitaria iyo no nyensa oti Mugiranga mangana ya iga mangana sugar factory ni make sure nga ya